Tuni Kuki News in Vezose Nabonsa Vinlim Nehivin Tuni 6 April 2026 Nin Zong video Avelin in Sim Kitno Hitin Tuni Til So Hotso Imo So Kewahi in Kamzong District Lang Ukur District Lang Ichana Boyham Ahi Lawle Inampin Ichan Gea Genthei Atho Ham Ti Hozong Chu Mo Ahi in Tingpi bung langa zong hi gari tamtah ki tang denin Tangkhul ho gam kilometer ni zong hling lo hi chilai ka zot na dinga hi koiman rigs langam talowa gari hi tingpi bunga ki ting dena hi ta chu lam thei talovin gari tampi ana ume ti ho zong mo a hi in chule mongkot che pulang ho zong hi mi izat ham khat security ho lam kaina a hi akichon do win a trip ma hi center for son a ho do tawi ti ho chong mo a hin Kuki chaten gal inei po wa hi le gal za ma ipan pan jeng zong hi za chat ta khat le ei ho dinga wangsit ta khat zong a hi in izi chun kanami te ho ngahi the ai le pathin gel do hitin ichen nawa bit ke le det chatna ichen theine di win pathin hinga zong ithum ha de wa hi ti zong hi iga seido kin no hintin inam gal lin deu ahi wanga ilam kai ho tu ni chan gea khang do nai lova nammi pi gen thei ha satna he phalo dana vai I hop na lai hi za chat om le jengin igam ina ma dinga to gon I hin nei wa vai hop na I hin nei tingole a hi dan dana I kamu wa hi hoi ta sei do win a hin la eima phat chom na dinga sum le pai akimu khadem ti to gon ahung ting le imi isa ki he phaji talawa email ma ho zo ta hi chibai ki bo a email ma ho pon ki sil pi a hita chu ki ang koi pi a khat la khat email ma to ki cham ding kho salowa inam mipin ichan gea gen theina atho hamti don phaji talowa eima phat chom na ding jeng bo in gel tengole inam ahung gen thei teng le eina san gea jong ei hin to kha tho wa hi ti pa hi nammi te hon jong ilungu gel tha o hi tin igen theinaw I ha sat na ho hi ahung ki le theina dingin idin na diu khana idin det diu hi ti jong hi ka sei do no min igam inam gen theina ho hi tu ni a nangma phat chom na ding jeng bo gel jong le chun hi chi chu permanent solution a hi po in na dam sunga I tabanga hausan lang I tabanga nei zong le chun nanam mipi nagam nanam adet lawa hi le chun nang dinga chu gen theina hung hi tho ding hi ti zong hi isu mil lo de win inam lam kai ho katem nom kitnin tu le tu a zong hi ki kap to na achi jingin news in simsung wa zong chu social media ho a chu ivet na hi le tu le tun zong na sata in boina umin nam lam kai ho vai hop na zala a hi lawa hi le inam se pai ho panla na zala hi mipi ho hu thaina ding chana pan alawin nei sun suna hi ta chu alanga MELMA ho tin theina dinga hi Thal ki kap to na hi a jingi ti ho jong ki mo a hi in a ki ka la khatna ka sei ma banga leader hon eima phat chom na ding gi jeng bo igel jiwa inam mi pi hin heyowa hita chu email ma ho to chibai ho vel I hung ki bol wa hung ki ang koi to wa pon I hung ki silpi to ji tiang ol hin Mipi gen thei hon akitho zo pon hizi chun inam sunga hi chitobang lam kai ho hi hen hausa ho hi hen reverend pastor ho hi zong lew hen
igam inama ding bova pan ila masat lo wa hi le ei ho zong ki so chadi lo ding hi ti pa hi igel do wa pan ila tha de win amasan tipna kai nei no me na hi amasan hi chiwa hi ga velohen cha sat area langa kona thupon ki pa na thupon ahin phongovin hi chi hi ga velohen tu le tu a zong hi cha sat lang hi pa cha ta hi in azi chu tangkhul gam sunga hi eimi kho cheng la alien loi khat hi in cha sat hi hi ji chun akom la khothum kholi hon zong hi ta cho ahin bel wa cha sa na hi grouping bola pan la zingo a hi in hi chi to bang ki tho pi ho hi pa chat ta a hi lawa hi la ami pi ho jing zong hi pa chat na lin ta ki pi in email ma ang sunga ki cha a igam ilo dal ha mo jam jing lo ding a hi ti a pan phate ta kho a pan la jing a hi in chule cha sa na grouping bolding ti a kho i za nam khat hung pot do wa a kho hin dal ha cha sa na hung ho jong hi tangkhul hon anei a go ho zo si a chom do zo gam ta wi ti ho jong hi mo a hi in lungsit ta hi win igam inam hu na dinga ama hon jong pan ala jing lai win ITLF women wing hon jong inam sung gen thei ha sat na ho vezo lova hi ta chu ki tho pi na dinga mun tina pan pi na ana thu movin hi chi pan pi na ana thum na wa chu lakni le sang ko le janga ana dol do vin hi chi ana dol do ho si chu ITLF women wing ho hin cha sat langa relief langa mapo ho hi anape do tawi ti ho jong hi mo ahin lakni le sang ko le janga lang anapi do na chungwa hi cha sat area relief langa lamkai hon kipa na thu ahin phongovi ti ho jong hi mo ahin ITLF women wing ho jong pathinin pathe hin po intin NAMPI ha sat na pan hin la jing thei ding in jong avela tipna inei kit no vin hi aban kit a hi la ITLF for maman hi ta chu condolence message ahin bol na ho mo ahin tu ni chan ge ya mei te ho to ikido na ho jong hi ga vel lew han igam inama dinga pan anala a gen thei ta hin kho anamang ho tu ni chan ge ya jong hi athi a hi lawa hi le akisulima gen thei ta hin kho manga amit nin kho mutalo akeng nga che thei talo a khut na adei bang bol thei talo mi tampi jong ki hi in a elbai a hi lawai le ta sabukim talo tamta jong ki hing le ya a hin na bo chan lawa hin khomang jong tampi ki hi in a hin kho ana chana mihim thi banga thilawa sathi sanga jong mel si zo a thi ho jong tampi ki kit na lai a hi in hi chi ho la a jong chu hi chi wa pu kalvin ama jong hi laramoy ama jong hi igam inama dinga volunteera anapanga pan analajing a hi in a hin la ta sa damlo ji in dam na ding de ya anaki zen jing lai jong chu dam do zo talovin tu ni chun voilem na kin ho jong ananei win ngita chu Martyr cemetery a hi ama voilem na kin ho jong ananei vi ti hi mo a hi ni chi chung chang a hi ITLF hon jong lunghem pi na message a hin bolvi ti chu het theina divai phone wa hin kanam mi te ho isei ma bangwa hi tu ni chan ge ya jong hi MELMA te to iki BOINA wa amolem ahin kho anachan ki jing na lai a hi in ahin la igen thei I ha sat na ho hi tu ni akitong khalo a hi lawa hi la BOINAN asu kha lo ho hin inam po na nan le inam ngai lut na hi inei lo ham a hi lo le gen thei ha sa kho aveng hin da la hung jam hon zo I he yu hitam ti hi thu do na len ta nom ta in hi ji chun khangu hitin
hi chi to bang gen thei ha sat na ho avela ito lo na divin ilung gelu avelin gel tha ki no hitin pan la tha ki ding in jong kanam mi te ho ka hin tim ki ne na hi chi ki ka la jong chu in jowa thuma kai to banga in sei na wa jong chu in a sei ta win inam sunga lam kai kinep pi ta ta leader lien ta ta hon jong email ma ho to kimuto a ama phat chom na ding ngai to na zala anam mi pi gen thei ha sat na athi na ho aman na ho sumel hila hita chu mel ma ho anawa choi loi jong hi anaki umin barak valley langa mar supreme house a kona jong hi mar president anahi thomas in jong hitima achu meitei si ampa jeng jong hi liamna anabolin apun ho ei ho kuki chate zat pon ho jong hi silsa na ho jong ananein hi china chunga hi kuki history and identity protection committee hon jong demna sangta ahin boluvi ti jong hi mu ahin july date 2 2023 a david thi kithana ho jong chu imu deu a hi in mi bola ei ki bolo a hi in aban le pi josang kim jong chu november nisim sagi 2024 a dailo bola na bolova asu se jo ke nungwa jong hita chu dailo ta a atha ki nova main sana jong anago wa hi in hi chito banga imi isa ei bol na chunga tunia inam sunga lamkai ka hi ti hon email ma ho I angat nova email ma ho in a liam na chungwa kuki history identity protection committee in jong lungkim lo na lenta phondo na ahin bole ti jong chu he theine diwa ega phone kin wa hi in chule tu hin eastern kuki chief association hon kuki cha te het dia thu phone ti a tu ni a thu phone ahin bol na ho ga vekit lo han mun tina kuki cha te zo se het dia thu phone hung ki nei chu a hi le tu ni ni sim gu April 2026 ni ho in Kamjong district sunga Hukai Khomite ho zo se langsung Mipi le lamkai het pi lovin gam sung dal han Tangkhul ho het pi na noya het pi na noi le ama ho gari mangcha in ahung ki tol do ovin lamkai hausa upa hon gam sung dal ha lo diwin kham theichan in aga ki kham in hinla aki kham na sa lovin achi do tho tho vi chu le thu le la boi la ya hlang sung lam kai le hausa zana agam le ago hum tu ding chen ge chan ge ya zong kilol na anakinei nunga hitabanga lam kai noi si le hlang sung mi thimdal ha akho sung dal ha ngamte hi muntin a kuki cha ten hi chi akisei ho hi hoi lai chan hi zong le khut san na ina nei lo di win het sa na le thu phon na ka hin nei u vi iga I ham ti a khut san le khosung gam sung chen sunga chen sa I kha ule nung le ma le boina ahung le koiman ina oimo lo diu a hi tu khang a gamle go hom tho a lai ta a koima no lova koima suboi lova gam ahin mo dal ha jing o hi kinoi si na sang pen in akilan chule nampi dia manalin pen khat ahi tan hiti ahi ji chun koiman ana khut san lo di win ana khut san lo din avel in her sa na le thu phon ahong ki nei ti hi pu jang pa phau kip vice president ke ekc a kona her sa na ahin boluvin hi chito bang
igam inam eho hi akisei banga igam inamin genthei ha satna ito na ban wa jong hi igam inama dinga dingdo ngam ki umlo ino ma ikama chu idei ki sei social media idei ki sei ji a hi wanga igam inama dinga panla ding kiti ting lehin leader si ki oimo a hi pon mipi ho jong ki mo ai azi chu tu a hi chiba thu phon hung ke bol tung zuya jong chu agam a kho I macha a boina jong lo ahin la email ma ho hin akisu boya hi le NAMPI hi ading det theive apang khom theive hi ji chun kizol tho hen lang ki hlem zole ti ai ahin hlep mo wa hi le tu a hi chi kamjong district sunga khokai khomite hi hung jam do dana hi kit tan hi chi I jam do wa hi le chun nung teng jong le igam igo ho hi inung lo thei lo deu inung lo zo lo deu hi ti hi ngalam kai hon 93 galaya pana jong an het saw a hi ta ji chun I ti zong le pan khom deu I do khom deu ti a hi to gon an neu a hi in a hin la mi pi ho ki song talowa heta ahung jam do na chungwa hi lam kai hon phamo asa na hole Eastern Kuki Chiefs Association hon demna ahin bolwa koi tabang hi chi mi ho hi analim uma akho aveng mi a nasima uma akho a chen sa uma hi le thiamo ki chanding hi ti jong hi phondo na ahin bol ki we ti chu het thim ne diwa avela hin phono hi in chule ko tu hon jong emergency meeting ahin ko ki tawin igam sungwa tu le tu din mona jong hi het so ke wa hi in muntina meite hon buffer zone za talawa igam sungwa lamhla na ahin neiwa tu a Tangkhul le Kuki CHATE ki boin ho jong hi ivet na hi le Tangkhul hon Kuki hon aka mahiti Tangkhul hon Kuki hon iseu le Tangkhul hon ahin ka mahiti alang khana hi ivet na phateta a igel to dit that na hi le hi chito banga Tangkhul hon jong e hewa e ki cha a igam sungwa lut ngam lowa ama ho gam kiven bit na dinga to gon aneiwa bunker ho ki siamwa e hon jong hitima asu pan ilawa a hi wanga thal hung ki kap jidan ho ivet na hi le a chang le hin meite ho hung lut no wa meite ho hin su to na dinga hi thal ahin kap ngam moham ti ho jong ki gel thei kham set a hi tain hi ji chun tu a jong hi ko tu hon emergency meeting ahin ko win ama hon asei be na wa cha hi la ahung lung ding ni sim 8 April 2026 Wednesday ni khole anoya munle aphat hung ki pi na muna hi Sadar Hills Kampopi district sunga kiloi khom na hung kimin pha zo se chule cycle le bungpi hlang CSO ho zo se in 9 April 2026 ni khole buffer zone iza selova Manipur government in Sanapati mun a cabinet meeting anei got thu ule by road a tisu lamli na ahung got na chungwa hi kigot na ichi chung chang thu sei khom ding ti hi to gon akinein hi chiwa hi ibon chawa izau so ke diu ti hi tepna ahin boluwi ti jong hi mo ahin chule kotu sunga department zo se CDC women wing medical extra chi ho zo adang dang ho zo si jong thon lova ipan chi di win jong het sa na ahung ki nei ti hi phondo na ahin bolovin hi chi iga het theini di wa chu 8 April 2026 teng lehin Sadar Hills Kampopi district sungse a hi to khom na umding aban le nga alang khana chu bungpi le cycle lang ho hin 9 April lang le anei kit diwa jong hi thupi na abol wa hi in hi chi wa hi ahin tep ho hi imu so ke wa hin wana patna 24 chan ge a hung ki gol ha kiloi khom na CSO leader group chom organization chom ho se hi
hi chi ho zo se thon lova hung zau chi ding in jong tep na aki bole ti hi a hi in a chaina a seu cha hi le a chunga kimin pha lam kai zo se thon lova hung pang chi ding in a velin tim na a hung ki nei kit nen a hi ti hi a hin sevin amun le a phat ding hi ivet na hi le amun ding hi ko tu office mun hi ding a phat hi pung som le khat hi ding hi chi ni kho teng le hin hi chi wa akimin pha zo se hung za wa i gam sung chung chang ho sei khom kit ding hi ti hi ko tu lam kai na kampo pi district sunga ho le akim la ho zo se ita chu hung khom dinga jong ko tu in emergency meeting ahin ko we ti chu he thein diwa in pho no hi chule Kuki Zo Village Volunteer Ho Sadar Hills langa kona nammi te het dinga thu thot ti a tu ni a chu thu so ahin bolovin hi chi ga sem kit lau han nammi te hinga thu thot le het sa nom chu nam sunga minister hi han MLA hi han officer hi han milham hi zong le mail hei te to ikika lau NAMPI level a chamna kisim lo lai a hi zi in dammo veisit kin hi han office kin hi han changwal kin hi zong le infal le meitei area ichi lo di win thupi ahung kinei in a hi chi thupi kinei hi koi tabang ana sa lo a uma aki het do le KZVV in asung thu ki seiding khonung le koima oimo ichan lo diu a hi ti hi thupon a hin bol ke novin tu le tu a hi e ho hi mi thu dol te a hi lo le tup gil na ta nei lo te hi thil khat hi ilung ahan phat le pheng pung iti jiwa a hi wanga chu chom lo ka ki hei pai ki jing hita chu ilung ki hei pai ki jing te hi jiwa chu tu ni a hi chu bang thil so ho hi a hi in i thil tup pau chu ipiham i thil thum pau chu ipiham hi chi chu ki mu hitam ki mu lo ham hi chi akimu to ka kha ka pe ding ka din ding hi ti hi igel ro ji po wen ilung han teng ole isathe thu ji wen ahin la niau cha ilung ahung dam ting le igen thei I ha sat na ho min ei noi sin ho min ei bol na ho kisumil pa ya hi ta chu normal ta hin ho hin man pai jeng ji wa hi che to bang ho hi ji a hi in tunia Kuki Zo Village Volunteer Hon thupi na ahin bol zong hi koima inam pumpi adinga khatleni lungthim phat lo ja chu chamna ga siam hen lang a hi lo le email ma ho ga ki mu pi zong le NAMPI level a chamna ki siam nai lo NAMPI ki thulu na chamna ima ki sim nai lo a hi ji in koiman meitei gam sung achot thailo ding buffer zone ja bolding dammo veisit hi hen office kin le dong hi hen eima mimal kin le dong hi zong le koima meitei gam sung ilam hla lo de wa hi ti pa hi avela Kuki Zo Village Volunteer Information and Publicity a kona het sa na hung ki bole ti chu I het thein diwa avela in phonwa hi in chule tu hin Thawai Village Authority ho condemnation bol na hi iga vet kit na hi le ama ho hin 5 April a patna ki panda na he asevin Easter Sunday nilha langa Mipi nom ta ki khopna akinei lain hita chu Kuki thingnoi ho hidinga ginmo ho hin pungup lakima patna pungsom lakim changei hi khosunga Thal Ahin ka movin hita chu Mipi asuling lawi ti a jong hi ngama ho hin condemnation le kha ho jong Ahin so win hi chi ho hi ivet ting le hin alang khana za cha jong omin ama hon jong e ho ngo e hon jong ama ho ngo Ahin la akika la hi meitei ho hin abol la hi dem ting up jong hi ji Ahin la achaina langa asai pa hui ga velauchan amasa a Thawai Village Authority ho ma man thuso na bol na wa chu
thawai gam sunga khosunga hi security force ki ti momong lut thailo ding a hi ti a hita chu security force o hi agam sung a khosunga lut thailo dinga thupon anabol ham itil anoi langa asei kit na wa hi a hi le thawai gam sunga hi agang thailam pe na government in panla hen lang suthip hen hi che ho hi government in phateta guarantee security guarantee pi hen ti ho chong hi asei kit no a hi la ama hon agam sung wa se pai lu thailo ding ti hom te la tu a hi se pai hon agang thailam pe na hi chi control ball hen ti lang zo ai a sei ki no ama ho le ama ho ki that dana hi condemnation le kha ho jong mu a hi ti chu I het thein de bai ga pho no hi in tu ni a thil so dan ho mipi gen theina ho ha sat na ho I vet na hi le inam sung ngai lu ho dinga chu tu ni hla jong hi a I mulo tampi ki mai thei hi Ahin la agel phalo NAMPI gen thei ha sat na ho hi hita news mai maya gela gen thei ha sat na ho koi chu thi am koi chu hingam ti mai henoma pan la ho dinga wang chu I ma cha hi lo mai thei ahin la igam inam po na nei ta ho wang tu jan jong I mu lo deu ka ta sanin in zawa press release hung ke bol banga hichiwa hung jam do ho jong chui chilai la a hi zaw nga muham ti ho jong hi gin mo tampi aumin a hi thei le kana mi te ho kilong to ta dingu hitin inam mi pin tu ni a I thu mo I tup mo le I doi pau hi I hlun to ka vin I to banga gen thei ha sat na to jong lo han zam ti ho a hi lo le ki chat je a I kho I veng dal ha I gam I go dal ha mo zam jing ti ho hi avialin bol da ta leo han wang phan tin chole inam sunga igam inam veng bit dinga nam se pai thal choi hon jong a hi the ai la khatna kho mo hitin igen thei I ha sat na ho hi email ma ho ba ko na imi pi I hu do theina de wa hi panna sata tha la ki no hi ti jong chu pathin mina avela ka hin tep kit a hi tu ni Kuki Newsin ve a hin ngai tho zo se na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in pat thei bo jing ta hen